Dol ti chiable ni. Dol ti ugly ni. Chen kwen ye yo. Dol ti ugly ni. Ka romantic ni. Ke loyo ni. Chika na la hit ko ngai kene mi. Chika na hit zara wade man jak tina ken. Lakan roi ni kura. Ngai ken hanek. Ko dol an tam leja. Lakan roi take por makan manen mi. Kui kar waya. Kui kar romantic. Yan tar kam la gor ka nyer. Ko tam som ni chika nyer go la wa gor ko goidien. Bi kwa roi tiam thank you. Chia mà vào đây nhớ được giác cái chiệp lên này ngay giờ ngắn chiệp lên từ đó từ này lên cái giếc ấy yo như này lấy đi giếc đi nó ti này chạy nhọt cái bùr lấy trên quảng cô cái đi rồi lột bay nhiều cun cháu lo cá bro cun sòng you guys are beautiful lakin lo nó cái thầy thank you. You know what? Not to believe everything I post on social media, okay? I just want to grow my account, but your girlfriend is cheating on you. I'm just telling you. Your boyfriend, I mean. Thank you. To be honest, wala yana talk di yan kawai ne. To be honest, chawa la talk bu talk ja lor. Chanda mi yo ye nuer ko ken. Lakin nuer gambel. My English. I really love you so much, guys. Because tala nuer ku na support. We want makele ga nuer ta gambel. Ajin panan ajin content creator de dun mele le jon like ne ku na support ke gambel ke jiro buñ yen jito dan e ka ji ra chen ngen jor kon jito dan e ka jimos here e ka jig ngen ngon e ka ngen apir ka tele mele yen ku yen part 2 is coming. No kwede en gan mi sharam dor mu bum bum gwa dong ne ke po cha pwanya wun mi shwal ngun deng gu do no kun cha pwanya nga ya kusumin nala din kumin cha gwa do no kun pwanya who gwa dong was a king. Their both was a king that time. He was a king but shall come ne me nan kana me la na ji okay wana ka wari da taruru kem kana show bar shall come. Close my door. Your boy close my door. You want to come to $55,000. She was simple. Ta damn but she and one damn. I don't wear golds. I don't wear gold. My bed, a $10,000 bed. A bed me de la me do me a cock. She do me jorgan. But I didn't try it. She con there par con ji la we dor gane tiana we ro torten ko tele dor internet ya shed you Yene la lug no shi ara mata we kawai nen ko kuit to kawai ni ha mate Europe no wala ka kuit to kawai ni hanya ngadi yo na America mo ka chero ka to kawai ni mu gwa ay na to kawai la jaban jam kuit na ka tong mi na barar wala yenda la jada ka matari yo kwan Europe da chi kawai ni kan ka kien kawai da Europe ya banjek di rai tagen ko do mugul so mi shirar bar ko Europe ko to char ja bel ga de tu ko ken gwar ka thank you. Small secret to my brothers. Mite nyam la ya nyon. La ko jine ta me jine na bandak ta na me na bandak. Kan ram go jo be pal bang. Gore nyam do diet, gore nyam pon kaj mo karoj mi tade gore je. Chai dem bala nyam ko nyer ci kara no ga ba wo cha chaw da mai nyanga di iki je chaw ba ngap ta le la ta no me nyam ci goro be kon dek yo cha daga cha go jen be ku lopal. Ram gore be pal gore ran. Mà giờ này còn nhớ rồi là này ra yor cả là cái chụp lịch là pen nó thì nhớ làm như pen here badal bil to mo la tu no point cái lỗ nó cái chỗ đang ngoan giờ chỉ đuổi có thuộc nào có bằng ngon cái việc các social media chàng lên này chào em nhất là cái này hiểm bụt nghe đâu cũng cái nhất chạm có đông cái chuyện thuộc chăng kén so mình nó yên làm chàng hay thêm bút thuộc miệng làm chắc ở trong tay mới bút thuộc làm giả đi cái đông tơ thì cái bút thuộc cái này mà lại cái này là tu nó thank you. Kieng na maya nyiro ya mo imbolok ni. Ji best ni. Iko yetig re no kulat. Ya na ngongo yin ene. Mat ka bang. Ngumet dolo ga nyalo ka ngumet nyalo ga dolo tele nyer. Jin nyamo tele nyer mo yen bu mat ko nyer bu dolo mat ka dol. Hang gor ngada ga ngada ko mo. Thank you. Miteram la di unu won sie dare jigwir. Ka ta jai la garar ci roy ga ji ci wayo di ka bor lele busy lo raydo. Ko ngay ay gwir ramo. Chay ku thong gwir
Ko ram chi gwir ke lo mu chu yo de ka dal pona ka ni ala she bi te nga ka hina malinga shi wana na ga shi wada kirni gwande na ko gwande na mu she de ndor mu je yo ga la she be de ga yo ka so I don't blame them all. Nè cho có tiền nhar phật có lên chứ bà nhar phật cho có tiền nè có tiền cho thằng nghiên không á mẹ ngồi đào cả bảy chưa khi nhưng ngay cái lên là về bro đói phình chẳng là ngay giặc đòn mẹ phạm mẹ này không đến nè nhìn nè bây giờ không đó đôi cái chết cái này quăng mày đào để càn phúc mọi dạng kẹt ngồi qua này anh gà cái chắc khả năng ngay ba thiểm kìa bao giờ ngồi dạng kẹt nói nhiều dạng không bao giờ có thắt không có chạm bận tập Anh em đó để thì ngay đây này nó kia nó yili yo lo nó ai đó kẹt vì con cha này điện chỉ trên cái đó ye này là ye ra post cái birthday but the little point ra mà cái birthday bu jen bị trước đó mặt còn với cô post cái là happy birthday you queen này thì chiếc ram you queen này thì chiếc là ye na post cái là gor kiên why vì jen post vì như more bị post cái là cho happy birthday. We know this person is dating anyway. So me like you put the cake over go then they can go good. The man ma kwad ram to relationship. I beg, don't do that. I say male. Absolutely. I'm here for you. Just let me know whenever you'd like to chat. Okay. All right. How to say Happy Merry Christmas in newer language? NAATH. Got it. I'll make sure to look into it carefully. If you'd like, I can definitely find more accurate details for you, and I'll do my best to give you the right How to translation. say Merry Christmas in NAATH? Now. No more talk. Understood. I'll make sure to find the correct translation for you right away. Just give me a moment, and I'll get that information for you. How to say Merry Christmas? Absolutely, I've got you. I'll make sure to find the correct way to say it in Togna, and I'll let you know as soon as possible. Thanks for your patience. Do I look like I can wait for you? Thank you. Useless. If you have any other questions or need more help, just let me know. I'm always here for you. How to say Merry Christmas in newer language? In Nuer, you can say Amukdun Lethuk Nahim to wish someone a Merry Christmas. Additionally, Teslok Tikon is how you say Happy New Year in Nuer. Absolutely. I'm glad I could help. If there's anything else you're curious about, just let me know. Merry Christmas. Entendido, no hay problema. Si necesitas algo más en el futuro. In Nuer, to wish someone a Merry Christmas, you can say Amukdun Lethuk Nahim. Amukdun Lethuk Nahim. Say Teslok Tikon. These phrases are commonly used for holiday greetings among. I swear I fall in love, yeah. Share my name, I post to yeah. Oh, yeah. I know the feeling. Cause I feel the same way. What you used to I wanna shake you and I point the light one day. Darling, one quarter tall, one quarter tall. I'm gonna shake you and one day. Darling, one quarter tall, one quarter tall. Yeah, you make me sing Dumwada, Dumwada, Dumwada. Mama, you make me sing Dumwada, Dumwada, Dumwada. South Sudanese parent, or how do you call it in English? South Sudanese parent, when you are not feeling well. Move root nasi yo guleg, ya bitita kev, o malag na yumin gibel, o jismak malu, o maafi. Israel bago the fucker viajar al firas. Hey, she's pregnant. She's pregnant. We see you nowadays. Inte betam she's about to be Mr. Omashimanas flan. Who kida ulabi sajat yaun tija betau. Yaun ita hamil. Chị mai ai chỉ đi được phải rồi bây giờ nó gọi là lắm. Chị tin gọi lên luôn à? Là quý lá này cháu vô được về quát hẹt về thu rồi đóปั่น giò đủ. Đi bằng phụt. Em nói cháu có lá cam quả là uống. Cái thua nó lá cam quả là uống đó là gọi lắm. Cái này đây là cái chị nó còn nhớ. Đi ra quát hẹt mà lòi đấy.
Ore thura ka war mo dia yo ge chat juti le loy de na ka le na ko se bala ban bara ye tia gwa mo ma gwa ka kwa lu social media ka police ya ina nyen ba to chut ni kan dia le chat na ka na ken ga ya chi ka loy mara ba to loy jagurun ai social media la yen wan ku le ni do tele na nu ko ni chu goy dien thank you kada na kallam zai masir kalama da mashi le plan wana kalama da mashi le rojal bata jinobin make I speak Arabic nowadays. We have lost another one has gone. Kawaja shalu itu kuntu wenda man kawaja da mapi itu kuntu wen le manzoli el galo why leji la ka to fi kusi bitawe na da fi shilu ya zawayu why kawaji wala why min kabila tena ya korku yaji amulo post we have lost another itu kuntu garin wen kuntu gadin wen arfin te ta mulu post after hi me I want to live fag life how do you guys do it from Turkiba to Turkiba traveling to another country driving new cars nice cars but wait where do you guys get this money from like or do you guys borrow money from your friends or how do you guys start it? Because my problem now is I don't even have a small money to start this fag life with. You people with fag life, please come in comment section, help me or contract me. Tell me, Masi, we will talk about it. I really want to do a more brokenness won't kill me, so I don't want to live like this. Yo, watch your mother, more like small advice. Ba wo ko do wuni. Mo girlfriend ku ni jen ba yer ku no pot ku ka bur. My man. Ka yer kan yer mo poni yer ga lo shino. Yo ya ba pin bia wo to ngudi. Kon ta nya mo yo yer ku pos kana yer ka kel kwa la kam na ta kien ba ta na to pot. Ni mai da wo jen ba wo jo ga na ba yo la jo run ba pel. So you guys should listen to me. Yana la pos partner kun yana chol di to ka wai ne. My man, my girlfriend ka ba wang do kum. Why? How do we know mute cho ram do den ku de wala de girlfriend ram do den. Dor mi ci char bi po do nyam da pel mo ko ci char bi ne gu ko no mo ne nyam de. Why are you coming in your space? Wala her face. This thing is no good. Let me talk serious today. Take no ba to purpuro. Ala lenga no roi da me we ka ngat roi da me we nyer la kwen ka mer kam. Iyo ci rejja gwandong dum ci ba kwany ci ba kwen ga sang dar bi may ku garar bi nye wala ne ku garar ka nye wu ka du bay ku me ka kay medit ka liak medit ka chai na bang bay ku me ka roi giek la kwa mo ka toin ka yodu ma yokun imaje ram hira ma mi kul ta yodu la yoka da nawni ram hira ma ta yodu la yoka da nawni chang nga kwen ka la bra ku de no kwede en gan mi sharam dor mu bum bum gwa dong ne ke po cha pwanye wun mi shwal ngundeng gu do no kun cha pwanye nga ya kusumin nala din kumin cha gwa do no kun pwanye hu gwa dong was a king both was a king that time he was a king but shen kam ne me na kana me la na jo ke wana ko wari da taruru kem kana sho bar shen kam